Ewenyigba TV, eviao penupomola. Miapo nupola o miawezova Ewenyigba TV for yavala oji. Egba amadubo viada le miagbo ika mia anyi aka mieje shiri nebe enya ama odomoto reka ika hoblim alo ala group alo habobo demo ofu agbagba jambe vota alo amuga nutomo na ho ndokushi ta miagada miafo Daniel Yevugah ajido gomajaja fonya weso yo mazora miao lake amojito odo avio oli novio odo afamade miawele doji akpaba mia yo wa ma agbamidio na ezore mia jipata ba mia asana no goma gba mia jeshu no ba Daniel Yevugah de amaka fu mo vinanya habobo emana de do fakela shola habobo ma yo akpe abale ine na dongo gblenia nkwanyinya Daniel Yevugah alebe fofonya cho anglon alakple ya Daniel cho akaki atatome dashine agonwa kpokplote iktere akachinchi alebe le Togoland alo Togoland fe mama akpa velia fe ablode xoxo fe azonlizozo manya soheo domotor ka yike nyaha me tonye shinwo wom alebe enya na wo nglo daranyi globena Volta regional Togoland aduko emi nyele miado kwishila alebe na nafa duko nya mana dora dugbaja hiha makatana kpo da le hofofleo me le soheo fe kpaji agomejajama okom ko wa ba nyangudela yo glona da Yevugah me be PRO na soheo to agbagbajeje ya o mavua ogava come kodo the first vice chairman of the concerned citizen of Volta region in Western Togoland aka yonyaba anufofo konwe nyenyefa dota aweba anufofo aji komale no ngumadam na dugbaja to ayawo ma habobo da yike vado hehia alo de kawowo jimna habobo yo kata hoya vlima yika woyona ba People's Liberation Council of Western Togoland okpo nyafa ngutafa wowo alo nyafa gbagbajeje le dunya ya hehe bla ala yika macho de leme meta okonva ko wo sohiwo nguno laikata lanyigba jigodo aba ile Yevugah mo gblona ba youth organizer na miafa ablode khonyawo tanenya boba no gble fifi la ya enye sohiwo fa fufu ngula le denyigba Togoland ji afa kple gbeshia akpa aba mia ayide nyantogbo a nkata wole ba amugano toma alo Togoland na ho dokushi nkata wole ba vienamindo yo nanya bana bia ban kata wole ba Togoland evelia na ho dokushi a manya ba Togoland na ho dokushi duko emienya hoho mwina magloba duko emienya hoho do nya ba afi Gokos Nava ho independent le 1957 na miawo mienya dukole miashi dokushi le 22nd December 1922 okay yaye o declare mi abaduko wona le mayime daka le kika mafa afawowo evelia mayike jamao wono miagbo miawo togwo wo dukole kama colonize mi kpo abale o colonize Britain bla other colonize Gokos bla duko bubo wona la miawo Togoland sawa yevuduko alo yevu chagla kama colonize mi kpo ka bon jama o no mi atogbi ogbo echa shiklu ala ba mi atogbi onye dosasan wolawo de ayata ashichacha bla zo hezonli ye jama o no zozo nklimi hafi kika mafava evelia vavajo jogbe veton jama o a Francia o pakpla British o fa de kawo yi na wo ye odru ojila kika mafa habobo ina nonyi le maima League of Nations vs United Nations egba egblebe ye ma tengu anabe miaduko veyawe fofu ye miwo vanya jama o data yo konyigba na America kala ba yo mere ve America na hokpareka
afima eva webe over kokpare kana franciel ayo kenya French Togo ye mai mo global Eastern Togo ye mi vazu Western Togoland mi ato yo kona British yaw kokwa ya kona British yaw ma global de yo komi nawo ka bon wo glo na British yaw ba no kpo miaji na miechi mi ato mi sugo so le miashi wo fia la na mi akplodue adunya heheola wo kplo mi to na fa hu yawo ma na nya ba wo jojogala wo dashi le mianchi ala ba mi anto ha mi ano mi adokwishi na mi azodengo jogbe veto na mia nkruma le mai ma kwakpla British governor ikene nonyi wo yona ba Gustav Nottingham wo jagbagba to moshi amoji aye oko Togoland velia koko nyorore gokos ma akpasesen gaka mi ano vie vego yo kana no français ugbo français wo wa manugbe aye wo dashi la wonchi egba na nya ba mi lankura Eastern Togo nchila akpobe wo wa duklola la wonto wo shi blibo na ma Kenya the Western Togoland hahafi ayo ma wo ya o katan wa mi atogio o ma jirodio amaga kpiaro wa ba rafala mato ff anto hawo over gajanya ma ba ala ba Togoland na no do kwishi tala people ya o ma le 1961 okay le United Nations fa hika ma fa duko yo ka wo kaka mdago alo kaka mdago aba VGOG ye na le 1961 a o ga Western Togoland de guake aba duko yo kan la wudu kushi ene vo ajenami le mai malo jeva jeba miatogbio o matengu chojo renchi le 1961 ma ba yino dashi le yonchi ba yonya blood duko la yo atengu achu ahwe mu ya onwo mi va kero kple fa nyata fa yo na leme kple anya manyeta ngodo ogbonare mianchi la ya eva we ba mi pe ba no ke afia na mi chola la ba mi agbogbo mi ayi na duko ya wo ba mi nyare fia mi ro fia mi anto mi sugo suba nya yo mi anto mi afakple kwe ba akpleko tama globa ngwi te mi evle ba ala ba Togonyigba yikenya the Western Togolanda afa blood nyanya yike wo declare mi le 1961 la ala ba hika makata na gbujagbagba agblo na hika magodo ba duko ya ola duko wonya la orokushi ta chogbajide o maganya Ghana to numa eji memi la fifilai akwa la onpopo ma ajejema ba manya habobo da kai ho avlim na dokushi ko na Western Togoland lo awela agblama lo bongo masasa lo nyanya nde habobo mananie eli ye kadodo kele Africa na le pla amamodo ma de kadodo kele mi pa amamodo ma yo akpana obia bia nyare ni anabia na dula jania adue kone da ayata ina Togoland Western Togoland nyafa nya jania amachichiado abala ina magblefi ne ola mado data taflache o chofu amado data vayi afa gbogbo ya ka evado te fare le fa akpa alofareka wi asheke bla enema ikenya 1994 ya miatogbi papavi Charles Kwame Kujoji yika iha acho alakple togbi nye wenya alaba iha akere nya ya wonchi aye ojagbagba akunme acha iha magodo akere nya tefa de kavado yoka aje kote bala ba nyigba ya duko nya le miado kwishia miatogbi ya jazonli ya goma le 1994 amma me mia o sohiado abafa veton wenya na mi sefa boblododo le boblododo ma mi va pe ba nya ina gblomo la enya nya jachio gaka nwi ina va join ya ba mia maro mi va pe de jeshi ba manya mare kai va ehuavlimna Togonyigba fa abloda ta mi je underground alo tome ajama nkuku gomaji ba mi abia ba nanya ba wo gboglom ba manya mare ka ye ehuavlimo habobo bubu olide fike ole ye nkata wo laba wo ma wo de ka pakla mia fofo ho gbede to ka ayi le mia fa ngba kukuo ma fuka kekela mi va pe de jehie ba amayawo na nya habobo bubu do gbanto yenya Association of Homeland Study Group Foundation ayi ka ofali danya Captain Brooks yikacho pando habobo velia yanya Western Togoland Liberation Movement
ai ke woƒe vice chairman nye mia fofo Dogbache Koku Dogbache yi ke yi hã tso Alakple miaƒe amegakpuia ɖeka yi ke nye Avotri eya hã Western Togoland Assembly mia fofo ɖeka yi woyɔna be Kosi Kedem yi ke nye MP ekpɔ le kpando alo xɔxɔe ŋuto ma afi ma dzi yi hã Western Voter Republic habɔbɔwo va sɔgbɔ ɖeka hã gava le anyi ko woyɔ be United Freedom Party ta miawo sɔhe yiwo ke nenɔ papa via ŋutia mi va kpe be awo nenye be hama la ɖe ele be mi katã miaƒoƒu ne miawo ɖeka elabe tsitsiawo do lo be ɖetsike be ɖeka wɔwɔ me yiwo nɔna fiete ŋu etsɔna ekpe eye le ɖeka wɔwɔ mea mawo hã gblẽ ha be ŋusia ŋu ke miawɔ le ɖeka wɔwɔ me la ŋgɔgbe yi asu mia si gake yi ne mi dze azɔliawo gɔmea miaƒe ametsitsi yawo yiwo ne le ŋgɔ miawo sɔhewo mi va dze ŋku ɖe wo ŋu la womete ŋu va lɔlɔm ne woawɔ ɖeka o mia nɔvi yiwo ne le fugodo wo hã wode ŋu me efia ɖewo de ŋu me sɔfowo de ŋu me sɔfo ɖewo abe kledziawo yiwo ke nye wo sɔfo kple efiawo ƒe habɔbɔ wode ŋu nyaya me be awo miwo ɖeka gake la ɖeka wɔwɔ mete ŋu sɔsɔm ɖe dzi o ke mia nɔvi yiwo ne le fugodoa wo be awo tafla tse ega ŋɔtsi mefue jale shime ne nyɔma ɖo vena ta ne nye be ametsitsi yiwo gbe be yiwo me ɖeka wogo ɖe yiwo mete ŋu yiwo yi ganu hã dzɔdzɔm o elabe afi ne mieɖo fifi la evie ɖo atame evi ne ɖo atame nye be Togoland ƒe ablɔɖe xɔxɔ ne mi mexɔe le ƒe ya mefia o kɔ ke mi megate ŋu gbɔna xɔxɔ go ɖe eya ta la ado dzidzɔ be yewoado ŋgɔ ne ɣeyiɣi me ko woƒe dzedzeme vɔ la wɔva ne miabɔ ɖe ŋu abe tɔgbinya ɖe ŋkɔ ne bɔ ɖe ŋu le agɔŋɔkpɔkplɔ te ale be ne woawo ŋka ne yewoazɔ ɖe ŋgɔ ta wodze gbagba wofo ŋu ne mia fofo papa vi hogbedetɔ ewo kpekpekpli le Skype abe zigbɔ ne sɔŋ every Sunday bia wo wɔna kpekpekpli hena ne ɖeka wɔwɔ gake yi ne me sɔsɔm ɖe dzi o la mia nɔviwo va kpe be awo eŋu gbegblɔm ele be ye miazɔ ɖe ŋgɔ afi ma ye nye ɖewo va ɖo habɔbɔ ɖe yi ke wo be nene ƒe habɔbɔ ma ƒe taɖodzi ŋue nye be menye habɔbɔ wònye be yiwo gbɔgblɔm be yiwo va nye tɔ ne Homeland Study Group Foundation awo ke boŋ yiwo nye umbrella body yi ke Homeland Study Group Foundation na le ɖe asi Association of Homeland Study Group Foundation na le ɖe asi wo katã woku ɖe ŋuti ɖe ne yewo dzo kpakpli ale be ne yewoalia etoa ema ye va wɔe be habɔbɔ ya va do yi ko yɔ be PLC People's Liberation Council of Western Togoland le nene ƒe habɔbɔ ya mea habɔbɔ megblɔ be papa vi hogbedetɔ ne gbã eƒe Homeland Study Group Foundation ne wɔva hu tɔ kple ƒe keti ametsawo bi the PLC yiwo ke nenye be taflatse wo be woaŋlɔ gbalẽ ɖe ne Togolanda menye be papa vi ɖeka hã naŋlɔ vovo Captain Bruce naŋlɔ Kedem naŋlɔ awo ma nyɔ ma o ke boŋ nenye be agbalẽ ɖewo be nuŋlɔ la executive siwo katã woanɔ agbasa ɖeka me ade tagbɔ kodzo aŋlɔ gbalẽ ɖeka wo katã woƒe signature na wo ŋka nanɔ te kple susu be nenye be agbalẽ va ɖo Queen Britain alo United Nations ha la UN akpe be o ame yiwo krampo yiwo se wo ŋkɔ be wo ʋeʋlim ne ɖokui sia wo wo ɖeka menye wo katã ƒe signatories woe nye yawoa ke ŋu ya dzim wo le la ele be yewoawo ŋka yewoakɔe ne woe gake eyi ne PLC gblɔnya la ame ɖewo lɔ̃ eye wo le PLC ame yi ne me ŋu ƒom fia kpli mia ame ɖe abe Avotri ele PLC me Western Togoland Liberation Movement wo le PLC me yi ke menye be ɖewo gbã woƒe ha woƒe individual activities wo dzi yim all right wo woƒe executive meetings wo hold them woƒe general meetings wo hold them no be you organize a meeting aɖe la wo te ŋu invite na miaƒe able general secretary alo secretary general yi ke nye divine odonkɔ ne ɣeyiɣi le ŋua eyina va ƒona ŋu na mo eɖena ŋu me na amawo woƒe taɖodzi ŋue nye be yewo megblɔ be ame aɖeke ƒe habɔbɔ ne wo ŋka ne gbã ke boŋ la me sia me mo yi ke dze yi hã na to awo eŋu yi ke ahe ŋgɔgbe yi vɛ ne Togoland la no way ke boŋ nenye be yewo aŋlɔ gbalẽ ɖe
alo bo dada nware anglog gbalade akodo the Britain day aloko in the United Nations alaba yo kata yo anglog gbalama de ka adashete aba de ka wo ne alaba zo his only de ka mi atogbi uzo yaye we ba fa matenwa shiwo godo na nya ba Togoland mi afa nwushi anwa sogbevo godo political party so o na vavaga daka fi na mi do fifi laide a vi na la tamari mi vli na la takla ya kana la nyi plomido di nya la takla degbe na mi nya la takla degbe vode form o political party fa PLC fa nya nyama ala ba amaba Captain Bruce anglo gbala na Queen oba copy le yashi papa fi ogbede to jofia UMPO ihe ayi da UMPO da ayi na mangfo nkwaklimi fia avotri ha ima hwia ayi na da court da kosike dem ha gbala ngrom to fi bubu People's Liberation Council ha ngongro ye PLC ba aw agbala mo kata ngrom mi kata mi lere mi na mi fofue na mi fofue de mi kata signature papa vi assign to PLC Secretary General sign to Captain Bruce kosike dem avotri sign to le yo kata mananya ba mi wo ya o vodi kami nya ba zon lia zo me mi la nya ngogba yim ga kana nya ba manya ne maula anya na yika wonka adefu ta nyanya PLC fa agenda ina wo covid ba habobo kata no wo deka alaba na ne mi anwule deka na fia wo ha wo support deka anya na yika jachionam ya ye we ba ma join the PLC a blanya fa mi afa concerned citizen of Western Togoland, concerned citizen of Volta region, coalition of Volta youth. We na global coalition of Volta youth anya so he for habobore yika na le agbozume kliko habobo yika na la flawunya so he for habobola mi afa taroji nya ba mi kata mi no one umbrella body te na mi ba mi awo na mi sha falogo mi adada mabala yika PLC blomena ta coalition of Volta youth hala wala PLC te nana make habobo vuvu afia ofa habobo o kata wala nana pa group ya ome tama global alenya habobo fa mama bla nuyoka ajim le ablore khonya ome akpa mi da akpa ba nyo kata madam na mi oba ngi ka manya da bia gafi asema aba di do madam ya sebe ka wo tokia de ka mal mi yo kata on do mi nka nyama ugode ayo nyama gbomu la didim de ala manana ma ba de ka o ma wala me kata mi afofu a awda donwa de ka o ma malio yo akpa na nya ba na do te nya pa no fo ina ma fo va ye ma global de ka wo taita PLC vado global line habobo ma kosika dem ngongolom avotri ngongolom ka Captain Bruce ngongolom papa vi ngongolom de ye PLC ba awo leadership yika the chairman of it inya Mr. Adeli yika la fugodo Ben Adeli alaba ofata roji nwenya ba miafa blood khonya de ka wo yikwe mi aten a cho hafia kwe yo ma yo na lagbaji hade yo no vio lafa yo vavasam tananya ba habobo wo sogbo yo so ba de ka wo ma no nyu gaka gbashia agbagbako mi ha gbogboloba mi ablode khomla kama gbazon le ko mi anu zozon gbashia agbagba ala ba ta flache amayo na kpolo mi ko da fukpepe ya mayi kanya British awo there is no way agbananya ba mi na no me ozuba mi ko divided front koko yimea wa dan mama na mi o tai we ba PLC va won ka ba awo mi na mi wo de ka o mo global Captain Bruce gba o ha bobo na ko executive alo o members o kata va fura yo tel awo nanya o chairman council of elders wa machichi modi mi awo kura to ande nchi won ngologban de ko ide te pare de alaba wa machichi o kata de na no bobere ma shama fa signature pete na onka na no te alaba na signature jela o kata o te a ewo gaba nui na wo memilela amayo na la joga hwia wo kpoga ba amayo la wo le de ka wo mafi exactly ba maga bia yide je jigada mi gbona ba dokushia hia alo la mi aponya gbogbo pon mi abon wona o ma mi ba dokushia hia
Vo na nyo bo adru anoro kishi ama akpo na okpona hafi gbona ba adru ajebo onoro kishi nkawela amuga nto mashifia wala ba miano hoblin alo miano agbagba jena do kishi ho na amuga nto ma akpa amachichi odolo ba nanya ba madetata ohare o sanirali amuga nto mama wejira minto duko yo katana la hikama duko ikata flache ogloba madanchu gbo alo nchu madagbo inya amuga nto ma aika wa gblole Yevugah ba Virgin Nation inya Togoland nkata maglo nyamado ta flache human resource yikanya magbeto fa keshino ngvava ala Togoland ishi nanya ba oglo nano aba toshishi la hika makata keshino yo ka khoshi u keshino ngo kata la keshino ngo doma inya toshishi mauga so janto jagbagba nami toshishi gan gblaja la mugantuma atokoko la mugantuma yena nyabo glo tokoko kekiaka le the whole West Africa mugantuma ewole even a toma de gba nanya ba Togoland egba yo zuba nwi jimemi le yo sumia shia mi atenwa ko ya wa madro jafa yika amu no vavam ano koba vivi o khami akoko no mi afa dutume amana nokpa na mi tere eje ayo kokora na mi edzele mi adanyigba me ejeredeta ja atenwa anyi togonyigba fo gbogbo ayike na neke ma atenwa wonka atutio nano aba enne agone chike la jifo ogbena alo tsena enne de ja mi o kpoge mi leleme akhaw anu gare yo kpoge mi le enne chi antontonto ayina magbona fia mo no glo na machichi arebe nenya ba Togoland egba nwusia nwe sogbe ya miafa na de mi ga no export ala ba nan na le mi o mi agbo manya artificial one ewenyo natural coconut de ya tade nenya ba ogoglo ma ala ma da glo ba nkele mi ashi ha edele mi ashi na nyigba ajide mi sabo ba Malaysia de kure kai ko wa college yama ga ka gba Malaysia langona Gold Coast bia ba nkate Malaysia langona Gold Coast do ala ba edema inova kola fia okpongu vanyanyare le diame enwo le togonyigba ji ga ka miawo mi makpongu vanyanya le mo na no ba miafa culture na nya ba Togoland fi la mi ba every year mi ba mi adu culture festival miafa festival de ja gai hago la vena duko de vio na train geole de vio ka ga kpo mon ayi de fugodo klotowa manya magbeto vio na nya ba mi atere na no aba tomangu khoshiado aba shika diamond gold bauxite, manganese, jasper, uranium, plutowea, yagbase, ami, yiko granaba crude oil, yokuna, yokonara momami, plutoma, mauga so janto jagbagba, eyira togonyigba le gbagbaba, ami na le miashi na mi je kukuo, the next 500 years hama vovogo. Gaka nke jo, amara abia ba nke na hafi, na nyaba ngma olide, umakumu, esama de morangu. Na ngumanya towo o machoniu de yata keshino ngu yo kata le miashi la nyigba yaji even nanya boba no global taflache agledede nanya ba na lankura goko sifia afio ke wa machi zamele koko agledeme mal mia de nyigba togo nyigba ji na ma afi na kwa gloma nku odo natural yika no chemical alo fertilizer alo naneke ayara de ja ate aglo no wanyigba ebli yikamia duna miapa blia na kuviare na tuwo viare na nya bulire chima ko ategoro mawujira mi alagbagba anwu gare wole mi ashi yika na nya ba mi kwa blood fifi la ya lo nwusi anwu sogbela mi atenwa nogbere nchi yika doma mi awugo ebe anwu madam na mi anwu makokom ba maka biade jigada o miasa majiji o ba ye miasa ba o ba no ama vote anigba oko create regional retro ama ika o dan encourage ba oti region oti region mama nyama ngadave demonstration no abroji zoridozo banya gada court peto mokata nke na fi nyachitre de ka region mama
When you can imagine our focus, allow me also no, the Kushima Yaji, na Ngogway. Akpe. Biabia na bia anya biabia nwinto do motoreka. Aika do jonamba na bia. Mi matin wa focus de mi alien creation of a new region out of our country. Inchio. Even the name Utia Krampola disqualified the whole process. Nkena maglona na mado. Ngora kai ko laba mi adaje shienya ba Balaredo le on the 9th May 2002. But voter region does not belong to Ewe by the Asante Mine Council. Nanyaba Agbalaredo but voter region does not belong to Ewes le 2002. Ye anyama oglo taflache mi apa machichi o matin wa chura nyamanchi o ribati utala awe ba as working document. Ye wozuba jogbe veto na mi ha le 1956 afi on the 9th May 1956 afi mi adako bana mi atogbio na wa join a Go Coaster enye aba America na ika togbio cho alakpla togbio ma dako le 1956 o mi omo yo katana le fugo kaka va dure jogbe amagloba kpando peki plotomo katala o ma kpogo le peki ma kpogo le akodada ma le 1956 o nkata yo ma kpogo ma le akodada mo ya mai ma mi atogbio o ma dashi de jiba yo wa join na Go Coast o de yata nkruma kwa British governor to mo shi amojiba nanya ba wonye na ma mi onro kla vanon pekiao vadomao yo kenya sogliao chituo mi omo yo kana lakpa ya o malo the southern part of the land day nanya ba yo ira ko dafa yo losga alo yo majirugo de yata hu ka yo wa ko nya ba la ba yo to mo shi amojiba amma yo na the southern part of the Togoland will not take part in the plebiscite aya we ba akwa wo dala 1956 la mi omo yo kana la fugo la mi makpogo malamu anuma wo onya hronwo de wo de mi atobi onchi gba magbe egba ayo ba no manyi gba ma na fa ma ya oke nkruma fa jijima via okenye yalo ala ba duklola ya kana la jiagi fia nkruma ojijima via wonya nkruma fa do manyi menwe ole na de manya ba nkruma kodo kwishi na Go Coast la mai mo makwesa ba duklola na la jiagi fia yi ha va duklola tam no nya bo ba no gleko duklola la jiagi fi la ila yi ha nkruma fa do manyi me o ma ole de ayatari mi pe jeje sie ba egba anyi gba ba no mama nya pa blood konya ya te gba no ma anyi gba maro avalia ogoglom na mi ba yo to bi we nya ma yo ka da kola 1956 a de yata yo ma le mi fa Togoland nyare kamo kana nya ba ogloba yo ma le mi fa Togoland nyare kamo odi no vinyo nke gbona jojoga no ma anyi gba ma ama afia ba na nya ba mi wovo yo zuba blood abi akwo mi ahia vo blood ha fi na kwo ye ahia na gbo sosoro hyin afi mi ajime na la woso hyiu kana nya bo ba doji la maima peteko wo now regional minister va so ba president ne wo now police commander so armed forces all the security apparatus so head o shinoga jogbe veto na mi ayi ko bo nyigba mama afi ka mi apoto shishi o katan ola o pushe akoko dakpa amamo lama Atolia, afia mamo ba yola, the former alolo the southern part. The only difference in the southern part of population in the mio miagbola afia, a sogbo population in the northern part. Tana na lang kurang oblibola, anyigma pakpa in a mamo ba yola, alolo, anyigma ikaso somna mi omo yona la safa. Mima jibade, miatogio ba mia denigma lola manya nu nya wa for shield. Miatogio cho ofovu, plofagba kokoglareta. Ado nye pakloji ba miavli gaka miomi gboglomba de miatobio ko fofu kodi miawe gba mi mele klalo ba miakovudio o ba poklele amara kama dane jogbanwo achima no magbode edadu na mo takpie kwenya ba anyigbanle ya wole a na no na nama na nya ba mi ko mi oblode fododo mushi anwu sogbe vore miama miadanyigba ala ike mianto mieji manya ba mara kana ba manyigba na miyo bire ko nyigba mama
ela against mia fa blood konya nenya ba mare le tefare egbogblo mu be anyigba obe no mama ngblegele mia fa blood konya nwo lakpai me le tefo agenda onya o set le tome mafia nwu de kami na mi ele nkure blo wonchi a woduo vacation on over alo Ghana fifi la gokosa duo vacation on over gakala mi o mi agba yo nya ba virgin nation emi nyeta afi o ka mi apa gold diamond bauxite manganese uranium jasper rivers cocoa timber coffee anu ya ole a akpama mame o ma ole no je galamse wo Vongure kayo laba mi adeje shenya ba no nya je galamse agomako amuga to shishi mi amayo na le safa mi awe gbona fukpaga ala ba galamse no klochi a o kogara muto shishi ama na ti ablo la Ewenyigba fi ade do kawa thank you tade mi o mi gbogblo mbale na Ewenyigba la na no na manami mi anto di mi apa Ewenyigba development based on the various district assembly level. Manya Ewenyigba mama ye haduma fa ngogba yi Kokoville. Ala ba yi ko ba no ma new district onyi choya. Ashanti o da deja wo ko ma wie veri. Ashanti region. Yeah. Ashanti region we have our 46 constituency. Voter region we have only 26 constituencies. Fifia na for Ashanti region ma can have a 46 constituency. Oga now another 12 districts. I come a voter region and mi atoya only 26 constituency even single one district to kra omanamio. Taya nka efia ba Ewenyigba mama mola ye ngogba yi hega kokove. Mi o mi pe ba nwi ya na mi atogbio owo le bele mavai. Ama yo gbogblo no ma Ewenyigba ma na yo fia mi atogbi o nvondi e wonyo wo maglo ne gbesi agbagba ba mi atogbi o jago mamo yo lawo le mai mako ta flache manya mi anovi guanso olo manya mi anovi lolobi o manya mi anovi likpe o manya akpafo o manya nkunya o manya bia o manya kabla o manya konkomato o gaka amave ada o yo ka mi atogbi o historically o mo la lavame Ola bo kplo wa ko ire tokotolia o mkplo ko yo wo wenyi ava jiegba ava shitoma damanemi na remanye na ma ode mi chekoba na ide kumasi fi oba anglonga ikala Ashanti region mara kuma jiba ma bialo afa o yo na la anglonga wa tinwo chogba anglogba na jiru oba akpama yo we no fi ma for so many years ta no me na yo wa anyawo kan ka te wo la ba miawe amayo o ka la miagbo miatogbi o lobo kplo ire tokotole o mo kplo o yi o ba chi egba no gbogblo mba la ba Ewenyigba o me na yo anyo na ma akpama akude miajuma view de kada kaba ngoma sasan ala ba amarasha de plepa nkpokwe ina ba amaleka na kwe amara ha ajabo san ngoma kweto mo afi agadama ba ma abia ireji aka miapo dokushi pazoli zozo de Africa midone akpa afi miedo vi fi la yenya ba People's Liberation Council of Western Togoland ikenya PLC acho Togoland fa gbagba jejeo block lo lichocho kata kokorota ba Ewenyigba yala alabanya do abadu ko one da ayata okonya koko yide von ba hikame na kpoma ba le 1956 on the 9th May 1956 nana jo le Togo Ewenyigbaji aiko globa no de akọ ya wo globa no da akọ da ma chonwude result ya na cho le plebiscite ma mieji ma mie kpomo avalia wo globa de mia zozo hezonli ya wo ba mi zode mi je ba mi anya zo hezolia agreement dodo kai le mi adoma ta flache afia na le fia re ba na va kponyo nu viare le kpo khate fare ye na va va dogbo ye fueva ye ma yire jila ogbo ava va wo nchi nwo nyom via ma sron we wo nyom maka hacho aw nya ta bako tona la mwi na la nkwe nya ba gokos plan nkruma plan no via ode wo ma wo
Western Togoland nchi woma na hare Western Togoland tao. Woma na hare Western Togoland tao. Tata flache do ko jivile miangu gbana eko famaki. Evia o jile mianchi gbana famaki ya eva webe mia fofo mia vio va kwebe aw. Metingo fudoga mia dada jivile nchi gbana o. De matari gama suba mia yira fa na hiane mi de na va fa na va bia miata. Fifi de aide PLC ba nguyo dodo yo kata wo laba wo le 1956 o ma we o yo United Nation biam yo Britain biam yo Ghana biam ba dodo mo kata mi jiba mi akpe mienya ha nyi da bo mate wo ogo ta mi pa blood for flaga akoko ijiko nyama ta ma global fi na mi le fi anya ba Togoland fa blood khonya ola mi ekwe kokko yi de vonwe ye vonwo manya ba von pochi pochi o hika ma kata fa vonga ikele hika ma godo du vonwo kata jia afima mi komi onya kokko ye ba no kpore no glole nya manami no kpore no wa glole nya manami ala ba ngu ma wofu a ye nkruma paklo Gustav Notiga awore mianchi akplo mi ko de kluvi nyanyama wada sinegbe miapo nu kpola o miele Ewenyigba TV wa yavala oji abaleke mia semana mia ngoma dedo samcho mia fo Daniel Yevugah gbo kude dokushi pakpele vota alo amuga nu to mama fo anya ohun anya magade anya gade madam na mi mia ba nkpomo na no mia fo yavala oji bazuwa mia yide wona oji anla magba diata woni mia fo ba oba mola gba magbo adun yina mia ga dru ka vara mako akwa kucho ana mia ga trava ba mia ga dru ngadama mr ni choba yiba mi da na anigba mama fa nyado yeka amachu ngo ba da mia ji afoda da ke gala mia shipia mi oga ba zuba ngia obo yowo la mia po nyang mi ba manyo na wa omagawe afoda da ke la mia shi yo akpe amachichi ogloba ebliko nyama journal koklo fa vonwo nanama ke koklo yo nyama jola fa ko vonwo ngwe na la ngwe nya ba afia na mi la fifi la ya mi ko nya kokko ire vonwe le Ghana kata fa Human Rights High Court le gay ye yigbanto ko nya ko fugbe mi ba awo ala ba mi akpoto gaji mi va yaka mi ga va ire Supreme Court yikanya vonwo kata fatato le Ghana goko sinyi gbaji ayi mi va ire vonwo fatato ba mi onya mi ko ve enya ma jatun da ayata anya kai mi ko ye mi ba akọ ba no da nanya bo ba no da ko la ba mi kata mi akpogo ma la nda dara kama vonwa ba anya mi cho bia ma jatugba da yata ama yo ka bia ba no manyi gba ma na yo wola wo ku ya wo nka wa dako nyara kama la mi ashi wo shi me sala do ko mi ba yo ka bo nwi ka mi glo na mi aro kwenya ba kana nya ba ama yo ka bia wo ku wo la ba wa dako di le 90 on the 9th May 1956 day anglon avanon vadumau o kata lo asogleu amareka onya o ma globa no ma yo mo o ma nglogbana na amareka ba no ma yo mo kanke na fi o ma wo we wo ma o na maro ma dako jogbe veto duplo la ve ko nya ma ko reference wo me le dugbaja ta flache mi o moro mi pe ba yin pe onya wo nye ba duplo la na ko 1956 plebiscite between Togoland and Gold Coast akono reference wo me ai ko oduklo la man tonto onto ba senyala yenye anya nwie ba anya maglome ye la ma la tefa na ma wo fa predecessors wo we nya ma yo ka kplomi defu pepe ya ma da kana va nya magloga ka la go recover ma dem yaji da dodo yin mi we nya ba ayo gbako ala ba mi ha mi tere mi no vi o kana la fi manchi already odo motoro le ready aja campaign wo goma ba nanya ba akoda gbadura yo ha yo akoda ga ba yo ma da sidaji ba no manyi gba mo ta yo nka oga yo akoda ga ba aw alo no
fonye dodo ma ogome mieje mieyim kampia azosom ko na mna ba soft marine to the stand ba mi ma do te fare ka hareka mi je goma ma jiji ma do te fare ka hareka o ja shi fufu won ba mo ke mi kpo fi je kampe goma ba mo gada ko ha na nya ba mi nya ba nwi ya wo me yo la nwi onya wo me mi lede ma mi ba democracy alo ma democracy ma do ba glore na nya ma glore akpore glore nya ma akpore aglo kan ka ta fi o la ba o ba do mi je mi ho mi akpore aglo ba amuno dakoba awo lo bonu mi anovi ofo ni chola o le mi anovi o meve da ni gba nya ta a chora kai ke va yi ke nya pelechi wi eva pen ke wi aton o ga la meve le Katanga nke o kala poster of no de o fo votroji yo cho de clara moto renchi ta moto of poster o clara renchi plan o clara kongojela o nka Ewenyigba omoko kpo ha ta cho elebe the district chief executive ikana le dambaya na na order over le mianovia omefia akplo ba ko ide police station le Katanga ai kami pe ba majachion gakea mi kam majiba atorolaw nukpolo onyanwe ba ajifa gbadede maji angona denlaw ajifa gbadede a maji angona denlaw despite ba wolami ye okpolo mi koko ida police station ni ha fifi konwe mi gbugbo gaga wo campaign amo ato mi launch campaign re kala hohwe egbe takpakpa gale miashi agbugbo won takpakpa gale miashi acho kpakpa bubu ha gale miashi vada sinaga yi Ewenyigba mi ba wo maga mamode ojijo mama ha fi mi ka jimi mi la mi aglo no ba mi apache suizon mi apo no pola o bona ba mwika na nya e wo na nwie e mwika gomo so hia ma na bia afi odema na e o ga do alora ba vivi ma vo na la gon afi ko efu agbo ta afi ke mi akọ agbato asedo ba su ba mia aba yidaji nicho pomo nami ala ba nicho to aga sasaga aga viviga aga nyanyaga kpo cho agbato ta mi agbona mi afo Daniel Yevugah ba yeva odo afo weva odo akpe na nya ba ka fo nyo toji e na ga yoga akpe na mi ba na ba de enwo na mi akpe Ewenyigba TV eviao penu pomola